Ima jedna pitanje zašto je zabranjeno alkohol u islamu. Znate, časni Kuran govori ovi stvari, ali svi stvari koji imaju malo korist i veća šteta, ti stvari nisu dobro za zdravlje i zato ovi stvari su zabranjeno i onda mi ne smijemo čak koristiti malo taj stvar što je zabranjeno. Kada je zabranjeno, onda je kap, alkohol je zabranjeno i kao jedna čaša je zabranjeno. I kao sam rekao, svrh je o tome šta god je loše za naše zdravlje i ti stvari su zabranjeno. I sada mi vidimo u svijetu koliko imaju problem zbog alkohola, koliko ima sudar, koliko ima svađe, koliko ima kućni probleme. U Evropi ako uzimamo koliko žene su zlostavljene, koliko djece zlostavljene zbog alkohola. I oni koji piju alkohol, onda oni prođu prema drozi i onda koristi droga i to sve stvari ne samo šteti zdravlje čovjeka, nego pravi šteta za njegov pravi šteta za njegov porodični život. I kao sam rekao, ako mi uzimamo statika svake godine kada oni slavi, na primjer Nova godina, sutradan koliko ljudi imaju sudar i obično kada nek bude pijan i on može da ubije nekoliko ljudi, to se pokazuje da taj stvar, alkohol, ima mnogo šteta nego korist. I ovo alkohol ako se koristi nešto u medicini i onda ako mi pijemo neki lijek, onda ne osjetimo da kao smo pijani. To znači ta je stvar koristim zbog lijeka i zato lijek je nešto drugo, ali obično što ljudi piju, ovo je za musliman je potpuno zabranjeno i jedan musliman on ne smije da pije i zato što onda postepeno taj čovjek bi išao dalje od Boga i ne bi imao nikakvi korist, osim za ovo kratak korist što bi on ima. I oni koji koristi alkohol, onda pravi puno nemir i onda neki nemaju onda novac, onda se kradi, onda ovi djece koje počnu da piju, da koristi droga, onda oni isto kradu i to znači ovo jedan mali korak na kraju ni napravi jedan veliki kriminalac. I jedan veliki kriminalac ne bi imao nikakvi korist za društvo, za svoje porodici. I zato ovo je nama zabranjeno za dobrobit čovječanstvo. I svugdje se priča da ovo nije dobro za zdravlje, ali opet dosta ljudi koristi. Pogotovo mi kao muslimani, nama je Allah zabranio, nama časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao i kaže se u početak islama ljudi su koristili alkohol, ali kada je dolazio naredba, kaže u jednom mjestu Medina, Hazrat Talha i još neki ljudi, oni su popili u jednom prostoru zajedno i vani neko glasno rekao, ljudi slušajte, alkohol je zabranjeno. Onda neko rekao, hajde da idete da provjerite. I čovjek rekao, prvo da ovo bacimo, da slomimo ovo sve suđe gdje oni su imali taj alkohol i onda ćemo provjeriti. I od tada oni su prebacili i nisu više koristili. I mi kao muslimani koji su mladi, žene, nemojte radi mode da koristite alkohol, nemojte radi društvo da koristite alkohol i samo zbog Boga treba da odstranite od ovih
od piće, od droge, od alkohol, da bi dobili Božje zadovoljstvo. Zato što ako slijedite naredbe od časni Kur'an i naredbe od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i tada inša Allah dobit ćete Božje zadovoljstvo, onda ćemo imati mir u svojim porodicama, imat ćemo mir u društvu i inša Allah dobit ćete mir kod Boga. I ovo je najbitna stvar i ovo je najlošija stvar koja može da sruši naš odnos sa dobri ljudi. I zbog Boga, zbog Islam, zbog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako tada ljudi su odstranili, zašto vi ne možete da odstranite? Ima dosta stvari što možemo da pijemo, sokove, razne sokove ima, neka koristimo ti stvari i da ne pijemo da bi dobili Božje zadovoljstvo. Neka Allah nama tako uputi da prihvatimo njegova odluka. Assalamu alaikum.